Grad Subotica zaista pomaže svoje klubove, što smo dokazali i ove godine kada je na poslednjoj skupštini 2021. godine usvojen budžet koji za ovu godinu iznosi rekordnih 124.580.000. Naravno, moram da istaknem pre svega naše klubove, zaista njihovi rezultati su sve ono što nama kao gradu daju veliki zadatak da se mi trudimo i upravo zbog njih i povećamo ovaj budžet, da bi oni mogli da budu u istom rangu sa svim onim klubima sa kojima se takmiče, sa kojima koje pobeđuju, stvaraju svoje sjajne rezultate. Zato je grad ove godine zaista dao sve od sebe da oni budu zadovoljni u finansijskom smislu. Grad Subotica je uvek podržavala, a uvek će i podržavati sportiste, jer upravo to jeste cilj i to je najbolja promocija našeg grada.